Msamaha kwa president. Kwa kuwa sisi wakazi tulikuwa tunaletewa maendeleo, lakini hiyo tukurupu kidogo kidogo ilikuwa imeungwa huko kutoka huko kando kando ikakuja kufuruga amani, na tunaomba msamaha na tunaambia president ako karibu tena. Ukagoya, mimi ni mkaaji wa Rari. Jana kulikuwa na rais anakuja kutufungulia soko, lakini kulikuwa na furugu kidogo kidogo kwa kuwa kulikuwa na watu walikuwa wameletwa na mabazi ili kuja kufuruga amani. Kusemekane ni wenyeji wa Rari wanaleta hiyo furugu. Ndio tulikuwa tunataka rais atutembelee atufungulie soko yetu, lakini wengine tuseme wengine wanatolewa Thika, wengine wanatolewa Kikuyu, tunaletewa kwa mabazi. Kwa nini tulikuwa tunaletewa? Kwa hiyo pesa walikuwa na haya hao watu, si wangetuletea hiyo pesa watuletee maendeleo, badala ya kuhaya watu wakuje kwa mabazi ili walipwe, na sisi tuko hapa hakuna kitu tulikuwa tunataka. Wengine wanakuja kufuruga amani. Kwa jina yangu naitwa Joyce. Sisi watu wa Rari, sisi tukukuwa na fujo jana, hata tukukuwa tunajua ati kuna fujo. Kuna watu wenye wako na fujo, sababu wenye walikuwa wamekuja na hiyo fujo si wa hapa, walikuwa wamelipwa. Ilikuwa basi 12 na zilikuwa zimefichwa na hapa juu. Hao watu hata tulishangaa sana venye walikuja, sababu sisi hata tulishindwa kwa nini wameanza kupigia president wetu kelele. Wakaambiwa wajaribu kutulia, wakakataa. Sisi tunaomba msamaha kwa president wetu, sababu tulikuwa tunafurahia saa zenye anakuja kutufungulia soko. Hao watu walifanya vibaya sana, na walikuwa wametoka Kithurai, wengine wametoka huko Nyambare, Kikuyu, basi 12. Walitukosea sana. Tunaomba pole sana kwa president wetu. Sisi walikuja kama hata wametuondoa, tulikuwa mpaka tumepanga laini tuimbie president wetu. Venye walikuja walianza kupiga makelele, tukajaribu kuambia wanyamaze, hapa sisi siasa tumekuja, walikataa. Wakatuambia tunyamaze, sababu wanafurahia sana tupewe hiyo chance watu hapa Rari. Venye sasa watu wanaenda wanakuja, wengine wanalipo, hapa sisi siasa tumekuja kujengewa soko, sisi watu wa soko mjinga. Sisi kwanza hatutaki fujo. Sisi ni watu wapenda amani, na sisi ni watu wacha Mungu. Kwa hivyo sisi wakati tulikuwa tunaletewa mambo mazuri, tunaomba msamaha rais. Sio sisi tulifanya hivyo. Sisi tunasema rais hata akipata kitu kingine atuletee, na sisi sio watu wa fujo. Tunawaambia waache siasa, sasa ni wakati wa kazi. Wagojee campaign. Wakati wa kampeni utakuja 2027, tuingie kwa uwanja na kila mtu ataongea. Wakazi sisi hatungetoa. Sisi tulikuwa na watu watulivu na wenye amani. Hatungetaka fujo, sababu ni sisi tulikuwa, siku ilikuwa yetu.